Finally Titi Brown arasohotse ageze hanze dore uko byari byifashe. No regret for what I see. Yakati we without a see. Kubakunzi banje pole na kundi. Nasheni dachika. For me I don't want trouble anymore. Aya majoro yagahinda no more. Yeah, nabyo nshaka anymore. Aya majoro yagahinda no more. Mfite isoni zo kuzabwira umwana wanjye ko bitigeze bibaho. Pray for me, we fight in the mall. Baby, anytime, nzaba ndi home. Hey, God, fasha nazimikara. Hey, man, fasha nazimikara. Abanzi banjye bakaniye ntibatuza. Fasha nazimikara. Hey, man, fasha nazimikara. Wake me, I'm dreaming. Ese shanba si sagasala. Kwihangana byanze yo kuryama byananiye. Kwiga ku rubanza nabaye umucamanza. Ndi kwiga ku rubanza gakumba mfasha. Merci pasi kunyakira. Uyu mugabo mubona hano abantu nuko wenda benshi ntabwo twatangiranye urubanza ngiye nagize abametere barenga 5. Uyu niwe mwavoka twaganiriye turahuza. We yanansanze ndi mu financial bitameze neza. We aranyemerera arambwira ngiye kukuburanira nusohoka ndabizi kuzashaka amafaranga ukayama. Urumva uyu mugabo yaraje aramburanira yirukanka muri dosiye yanjye akoresha essence kuza hano mwahabonye ni kure. Uyu mugabo aza kundeba yazaga kundeba mu cyumweru inshuro 2 hafi cyangwa 3. Nta kintu na kimwe nigeze mwishyura. Elias warakoze. Uyu mugabo ni umuhanga man. Ibintu byari byarananiye abametre bose nagiye ngira. Dore uyu nguyu ni ubigezeho mwaramubonye yarahabaye abaje mu rukiko mwaramwumvishe kazi kuburana. Ahubwo ufite dosiye ukaba nakazi uri kumabira kureba uzakora uburoko. Thank you Elias. Mana kandi Mana nawe komeze kwagure mu kazi kawe kabisa. So ngiye nibyo navuga abasaza ngiye ngiye gukora ibintu birenze man.